TV. Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Bakuita maitala tu, mugenjera kukiera kawana munya kulita nao. Kiraito aende retire. Aende. Kithurano 2017. Ni siasa imwekwe mwe omena ndene. Nkethisia mwanya mutegeri wa Weru TV nibwega sana ntuba kwithira gwatarite na atundene ya mutambo jwa Weru TV ro muriro wa Meru kanko gwatogeni kiri mubango jwa kithurano 2017 itire ntuko ya nara mirongo inana inyanya tukinya tariki inyanya mweri jwa inana mwaka jo nikienda tumba kwithira tukibwithia kithurano kya mwaka jo kina kithurano kinene kya 2017 na kaitene kandi kwithira tukuna ndama nyingi sana cia kisiasa kana cia arori baite umwana akuthama ayeta kiamene kingi na ungine unakuthama ayeta kwa private kana independent candidate na tuko na arua twina jiji thraniro rokurire tikia useneta ndene ya county ya Meru na kiama kya maendeleo chap na twina Mweti Livondo kana Gideon Mweti rokurira itikia Imenti Central na Mweti enathamite kuma kiamene kiawe kiratari nakyo kya APK kana Jubilee tuwe na nandi ne independent candidate kana ne mururi wa Gitege na ne muntu kiombe. Karibuni sana ndani ya studio cha Weru TV. Kwa itambele kabisa twina bwana Gideon Mweti ndani ya studio. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Now kaita nika kinyete kana ka kisiasa isi amberete kaita neka na antoba ingie niba kuthama byama nteko mnyani bibo kira kana ni bibo kumatoka kana ni bibo kuendera rabo ita byamene bibingi lakini mutegeri wa Weru TV mbere twambiria kithurano 2017 katwambiria rono rubithi tuni Eston Gitonga na radio tolelia ura kana kutonelia ura ntoba ithiri toba kithama byamene mwanya na wita byamene bingi ntukone chiarua ki kaunti cia Meru, Tharaka Nithi na Embu ikwethetwo kwina nthamo inyingi cia gisiasa kiumiene oke Kawira Mwangaza na Mweti Kathendo baria bari kiamene kia PNU ibathamirite kiamene kia Jubilee. Bwana asifiwe. Bokogwerwa na arua kinyako obora tra motongeja jojo nteko bwa madha iko bwa madha ibo kwenda madha bokogwerwa na arua kogampa kula na kiama kia Jubilee ibangala bampa kula na kiama kia Jubilee. Isaya Kendeke uria ni mutano ngina wa Senator Tharaka Nithi Kithure Kindiki na thamirite kingwataniro ya NASA Ruarua. Hii wameniambia sina kazi. Sasa kama serikali kwa hapa iseme kuna kazi hapa, si tukuje nyumbani? Unakubali hiyo? Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Ragwa na MCA 18 mweri muthiru ibathamire kiamene kia NARC Kenya kia gitongetwe Imartha Karua. Twina almost 90% members ba county assembly para formate county yetu ya Tharaka Nithi. Over the last few months and ba Tharaka Nithi ne batesekete muno through intimidation kunegenwa misemania ro batetwa na twakinya level ya kuona takatu tekwendekana in Jubilee party na twa decide as a team to move to support Uhuru Muigai Kenyatta kwa Jubilee, but when it comes to defending our seat defend na party yetu kuona ye friendly, party yetu kuona kienda ntu na party yetu kuona ina aspirations ya Tharaka Nithi county kitu mito jira na Kenya na tuyo to kan defend ite jetu twina Kenya. Kiremi Mwiria uria wari kiamene kia Jubilee au gatene na umere kiamene kiu na gutonya kiama kia maendeleo chap aria nande akuriria gite kia gavana wa county ya Meru. Kiamene ogiki kia maendeleo chap Senator wa county ya Embu Lenny Kivuti na thamirite ku na nandira guchwa gite kia gavana wa Embu na kiama kiu. Kiama kia Dr. Alfred Mutua na kina sera ira mbendete sana manto ya kuikia gonto mbere ngoira barutirete anto bote muntu twara kiyo yara kwa Kenya muntu te manto ya weta kitheta akirumanga antu kwenda kwa aria oma na kuona akureta maendeleo te siasa ira cha muromo maundu ma maendeleo nuga ni muici ni ndikoragwa ni tikwanira sheria kithukumo tembia ni racaria na utongoria wakwa ukorwo we andu mao kava mwe ni oturutaga wira nao na riu
andu maiva mwena nio mandaraga nikio wonaga na vindi ciothe na naruga maendeleo mari andutaga matigagwa makenagirwa ni andu na turutaga twi vamwe na ni undu wa transformative agenda. Do transformation yetagwa atia na Kiembu ugaruruku gucenjia na vinya ti gucenjia kavora gucenjia chap chap no wanda turaukire kundu gugwitwa chap chap. Gideon Mweti mubunge wa Imenti Central na Kathuri Muronge mubunge wa Imenti South ibaregete gutonya kiamene no kiriko na kurungama bate kiamene yani independent. Uni nte kwenda kugereria ene kutuika ininde katikati kamigombe kigutuma ndungama ndi independent candidate na sheria ni gwitikiria katiba ya Kenya ni gwitikiria koguo tiomba enforce onjukia na arua ombera twete ondurire Uhuru Kenyatta aitaita ngugi wambira hapana arua ndure araira aitaita ngugi wambira hapana arua ndure akaronzo tutege county emero tamungwanano kire bunge ya county eje kire MCA 45 bathuri na biama 13 na kinyana nthamo iji cia gisiasa kiuria nire kire kithurano kijite mweri Joenana anto bakaringira anto kura kana bakabaringira bagitega biama biria bari na anto baria barungamita anto kiombe bakona kura kithurano negiki atutaga muntu tekiama kiama kinyokeja kia ODM kana kiai muntu tukathura mathithio jawe kiama kia Meru kiete na ara kero ngambase kona paking na ngai ukara ende twina kiama kingi na kiu tukathura muntu ra kiamene kia Meru no to enda tutongoria kiama ki ni nkuolele ororithene yakyo kwau ni nkwenda kiama na nkenda mwene kiama no ntu kiama kiu ni kwelekana na woni ndi Mumeru itare ukuthura na utibwite otindo tega mantu ya kiama ubwite tega muntu kuringana na maendeleo ombo kuthithiria muntu antu abaingi batwikite arongo ki muntu athurwa ya kathurwa babaingi akura kuthithiria no tunarungia kiama fulani ukamwenda na banda yachoka uthejaniria. Eston Gitonga kithurano 2017 na mutegeri kiuni kiuria twenda kio ntukwena arua kethirwa ugatara kiama kana watara muntu ariwe kana ni muntu kiumbe no kethirwa itara bwana Ringera karibu sana na Ringera antu bagatara kiama kana batara muntu kiumbe kulingana na historia ya Meru wataka 2013 nenya tugatoka 2007 Ameru ibarambirire kuma kire wanta kutarabia mamono individuals na baitara antu kulingana na alignment ira bakona jage kabateri not necessarily non to bonya muntu na capacity muno lakini alignment ira muntu achirite no ko Ameru ra twitite mbere inkona jaka patita arabia mamono pakatara individuals even though kwina dirikali na dirikali sometimes ne jana force mwene na muno ne gatuma antu baka swept by wave depending na nyereke jano but mostly antu ba Meru batega antu okay mheshimiwa antu bakathura kiama kana ni mtu kiombe kile kithurano ki mbere antu ba sentimenti kambere bwana Yesu asifiwe na antu bonde pa Meru County para bathikirite TV ya Weru na antu bonde Kenya na ara TV ya Kinya igwe ni bwe na nkethi cia kwande mwiti ontoire ya mubunge wa sentiment kiure ki ombori yakethe antu bakathura biama kana bakathura muntu binafsi ingwitikia kiri barabete kuromba biama barabete kuromba iteba ba beru kuri gitara kuromba gite ukiuga undu mweru mbejete kuthithia mantu lakini jatu tutwireku janu twirende mujumbe te nyamba kathura mwiti ontoira bakathura mathithio jakwa ne atempombete kuthithiria antu meake jithirite ina na jojo etano nandi kura inkuromba ndiromba niki kwa ukiri uni kwe kuthura mwiti ontoira kwe kuthura mathithio jakwa patithura baitaka kiama nontu already ibampere ngugi bampere ri pombete gwita mwanka babejete baberu nabo bakeja bakiuga batwe twathurwa
tukathithio ntuna nona uri wo nonto no wetire independent ali tundu ndetre independent inyethe ande Jubilee no mwanka mbere anto nde kuthurwa 2013 mwanka nande nyethe ande Jubilee kandi PNU mpumbite kuthithia atakingugira ndairo na ndi tayari anto ba sentiment ibonete nguichakwa kwa baindura nonto imbujuretie ndabere ndi utonyoro pathithira twita Scotland twambiria na Iras kuma 1963 sentiment ndethira Iras bitakorogwa about 70%. Okay, so ba kwere Scotland kana ni ba Scotland tatu amariria Scotland. Okay, thank you. Bwana Jiji withwani anto bagatara kiama kana batara mtu kiumbe mbugibwa gakiri Weru TV no ntubago twita na gutwa kanya kaka kwaraniria na Amiru na nchokeria Amiru bonde nkatho ndeni account ya Amiru no ntu nigetikira nguchwana ndigi account yonde constituency chonde kenda na ndikugwirwa ingwiritwe kana mbugi ingwiritwe monkana ndi no ntukora kunthe mbetite ndene Amiru anto ibonkaribisha bwega na bakanthikira na inkugwirwa no ntukiure giki kumburia ikyo ntindete gucokia narwe na ange gukari mici mikuru na ange gukari Igembe Central na aria gitwe kanisa area ya Revelation Miracle Church ile Bishop Meme na ange ndauma antu betwe kiongo Igembe North nontu itukwira Amiru igita ire kinyite ria kuthura atongeria kuringana na mathithio na inkukarankira gantu biama ibibiega indi biama bia Kenya bitira kinyera tumba ko bithingata nontu mono bwa misingira bia nayo biama ibibiega lakini biama bia Kenya bitetethagia muringi kura bitethagia biama bia Kenya bitethagia mwanasiasa kuomba kuuna ruji nontu ituinya mwanasiasa indabwerere wakairi uri uthuri jama ingi ndene Amiru ejite na biama bitano tofauti na thai ejite akia bitantatu na nwesa ni taweto kereito murungi athuri mathuro jatano no trie ja kiama kimwe jairi na kethra biama ibibiega ndene Kenya arinde at least achogete na biama biire at least no jairi indi tuije jite biama bitano mwanya na nande twira tutonyana kia Jubilee wo ari independent bere na thai na kiama yes ni mbigi tumi oni kwethra muntu ari independent kintu kia mbere withiro wije oni mbejite siasa ene riri riakwa ria mbere kwa uteka ndaumite na kiama guntu fulani uraomba ku excuse me uraomba kuria muntu ya mheshimiwa mweti aja no ntona ari kiama ne kia APK oni ndejite siasa ene ndi muntu omweru na kwithirwa ntari na kiama ikuga ikanya ndajukitie gagutaga ikiama kiri kumpenda kiri bira bionthe birio oni nta defect nyantu kwimwe mbithi ntari akiama no ntu tikio ndatonya no Jubilee ari anda yetanagia na Jubilee na PNU nkibathoma gora bakuringa siasa ciao na nkibore ya biuria utiro ndatuika mwanachama wa Jubilee kana PNU ende thaiji ndikiamenekia maendeleo chap bwana Regera ni tumikia kwithirwa ati anto bongo baru ati batara mtu batitara kiama then ni tumikia kwithirwa ati anto ni bagucia line tayari kuba kuwa wati kiamenekia lakini tuiwata kiama tuiwata mutongoro yimbaru dinera nene bro utireo Kenyans bathingata kiama nontu bwa sera ciayo kana policies ira bakwejaneo utireo no utiro bathingata kiama nontu bakwithirwa kiama giki kina mainya fulani ziraza kabatethia no bathingata individual ndene kiama that's why ekethirwa ODM ekeja muntu ungi utiraila Miru uti muntu muthikire nya muthikira lakini nendo Raila aspect ya individualism mtu ikyo gitume bantu bakwenda kuthikira so it is the Kenyans bakamenya kiama na bathikire sera ciayo na bathithie scorecard according to policy ciayo that's when nande tukauga ibia mai bikathikirwo but for now ni individuals na imainya jaraba ina jo kire kiama kire kyo kyo obejana kiama ini huko jiji akuga kire hizo ajeta na 5 different command say it's not take kiama gitarawa no gateka like PNU I mean PNU 207 207 years near it was very powerful lakini hata wakalile kibaki ako dhire 2013 ya dhire buruna ya dhire na yata mheshimiwa no wetiganirie na Regera raku ati kiama kitena ngui manya kiama
tena ndanto ba wengi muno ibakuina Jubilee ukeja kuria Jubilee ikuthithwa ina miaka ng'ana batumba ukwira ya majabiri okuona America Republican kina miaka mingi muno gikuthithwa kia majakira Democratic Party kina miaka mingi gikuthithwa uweta South Africa ANC ina miaka mingi muno gikuthithwa ya mabibi kuthithwa Kenya kinya Jubilee omba kutharwa muri jo twetete nikanya gateo pakathithia kingi kia makiendega kira gikuthithwa kia kara of age kia kara gikura ikethwa kina kia kano no etwire ni kurina otiwo kunwa no kano kago to kunogana ne kano ina Gideon Moi na ate America na senator na senator that professor Wanyanga Pool ate arekia lakini etena no actually kia magwita ndi machindano na kia magya chindo gitiburite kutharua kia magya chindo kiburite ukaroja ora kanu ikarina ndi ukauga kanu ni bui ukauga Jubilee ni kugurwa muno ikanu no to kanu ni kuthithia muchemanio na joga atendwa kanu ina spora Kitonya parliament kanu ina that senator professor Wanyanga Pool kanu ina Gideon Moi wo ukeja kuthugania kanu ikiamake kwa Jubilee very nice nights kanu ni Jubilee ni umigwe kaigwa kwina wasiwasi no ntuketha gutina wasiwasi muntu tugweta William Ruto deputy president atiomba kwithirwa ena ndoere okuona na Gideon na kuigwa Gideon kwao mwinya wo kanu gechindirwe na echindwe tatharua na ndebia mabibi ingi tukuthithia twitharaia jauni twira APK kiraito wengo mwene senator mpendete muno twakarire no mb twetete a member bonde ba top leadership ya APK ndirabera tukatharia kiama nyaka ile miana ariku uju mwekuru uju kwenda giteke wimende ndamwira munene tukatharia kiama ki twari kuthurana na muchemanio hobichinewe mwankara insist tutharire turatharia kiama niki kiama kigie twina kyo mandu jara ndatega kuma mbere tintu kweu ndatega nkona reality untega reality nyomba yu kuona chionde inene nya nyomba eturi kwina pirere ara kwina pirere ara kwina pirere ara nengi chionde igwete nyomba kenderika lakini uti architect uri ya wa nyomba ya kwa piremwe kwa batu tu APK turi eastern lower eastern tukethru tugwete Embu itugwete Meru isiuru ni utonyo kiama getu nyiki aeja national no tukina jumbe nyao memeru kwa untona aje tutharia kiama ki na kira ituna nde akenda kwariama kando mborekeri ambira mwiti no mbira ndekera itwaburita ukara kiama getu no ndona ko nenya Jubilee ni kuaneretete affiliate parties ijiri ni ronere party imwe Jubilee so kwa kiama ikikomata muno no ntu nyomba yetu tutina ndi chap witiona kanya utonya Meru antu bagwitwa PNU itiona kanya no ntu twithira twi mbasine na mbasi eriki ora yariki no ntu mbasi ukayotaka ke Meru county government ina governor mbas ina deputy speaker mbas ina majority leader mbas ina senator Meru mbas ina mjumbe wa Meru North Imenti mbas ina mjumbe wa Central Imenti tukeja gwita no kuona ki kiama kiarika kwanza nyukyo kirithirwa kinene eta Jubilee na arua kiraitwa arithirwa muntu munene muno Kenya ka kiraitwa iri induce eteki kwithirwa muntu Meru na nunda amuromba nkamwira kiraitwa ugo kira Meru ukarija size the Aga but you don't recognize your size how big you are muntu munene muno ndatiji. Okay, bwana Ringira au kam Anthony bakuthama mtu ekiamene wengo kana nwenka kimurwiriwe tiki let's say for example Kawira Mwangaza nwenka kiuraru ya tiki women rep na tiki PN na kiama kia PNU au kam na kuthama itene wita kiamene kia Jubilee na Jubilee na aspirants banki peri eja kire mantuja politicians mbere maituje ni antabachienda tamono very selfish na politicians ba Kenya na Africa in general itibenda not necessarily nyakuteria antu bao bamwe kwa mtu achia laina na aria kuona akaona giti it doesn't matter na aria getira na nditha ai mwaka nomination ire ikathira antu bakatha muno
kinya mheshimiwa ambiririe na independent eta maendeleo chap chap tuteko mekethera in denomination actually akethera leo maendeleo chap chap nyamweti no rojo no ume independent ukamwethera nyanju video ewa akuga you know it depends na ro gategera wone aje uzo no kwenda gwitiro na gintu kingi no tega ukona in case nyanga chindo ri ina fallback umbontere rire so na neza kawera mwangaza no mwangaza tete madhabu jawe bweka and then the other thing this is the time nyaru masiri gweta kwena money changing hands mbecha niko change anjara nao in the underground na nyakira ote wete kairi ko anto bakagoro na anto bakashifted na nenyo kataka za urura ari Mombasa gavana saba kudama na masineta na MCS so kwena mtu ro gutaka kuona aza gitekinya ntikiona so the best ankirusire ndiko thirikari kana ndina rampombo tetheka so bwana jiji yakinye ita Kenya twina tu ati kiama ke nikyo kiama tuketho tukithia ataka ndio twina jiwa BK for example thegurune ontoro the America kari kutoka ati kwina biama bila bikuru na bila bitwere bila antu bagetha bagithia ata antu akwithwa omwaga twina maendeleo chap chap yonge twina whatever na unupomba kuga igitari gakinya twithire twina kira gitagwa party democracy na kwithira kwina policies ire cirunga mairo ibiama shimba gwikia nthiguru na mbere no tutugatagira Kenya itukuona antu ibetete bakiumiaga na bakomba kuthura atongerie kuringana na mathithio na tabia ciao inkuona ituringite Kenya riu na ninya biama bietu bia Kenya oni rompomba kuga bikoro kinyie gita tuthire twina biama bia na misingi na misimamo na mtu ja president wetu Uhuru Kenyatta ukamuthikira no mutega bwega nendaga muno twithira twina musimamo jo kiama wategeretheri kiama ja kia Jubilee ukona no ende kigwatana gituika kiama kimwe gitaifa na ndithi nani ati biama ni antu na antu asiasa ba Kenya sorry to say lakini baba ingi bethiru bari arongo no tukwina point yu ya retwa ikathuri maja inya ya mbeca antu guchungira biama una no ntubwa mbeca ikunenganirwa na bangi nabo bakenda kwa iria antu barabejite baberu bakifosa antu ku defect no ntu ugategera defection ile jairo kuona miru na ndi no gutego kuona eji te muntu ujukura kuma motu kwa gukira kaigua na kwenda kugaruka imuntu gwita guchua na ikyo cyo tumatwira miru bamenyere muno ko chwera oni ntichui pati zichenda ya manifesto chia okimuntu bakona wina policy nje bakona wina character njega na bakona wina chance ya kuthurwa ibeja guguchwa lakini kwe yange gukinya no tujamiru etheri kiama kia Jubilee nwiji kiagererio tonya kirare motonya no tubantu barabeku ukona na ndikia mano gikinyie somewhere gikenda gwita guchwa muntu na tingora gutena evidence ure muntu omba gwita akerwa tugakuthithiria una thama na ndiko gakinya level ira tukwira mumeru na tegere muno inya mithamire antu ukeja guchunku na muntu ukona ethera ija mweti athama no ntu bwa selfish reasons kana unda athama no ntu bwa selfish reasons itena foundation kana basis eu inyao ne bwiri kuonania character kwa ndi muntu wa muthemba juriku no ntu mbo karangi chenchia narua rojo ka chenchia kairi au kenga chenchia gutena sababu na ito kuga ukeja kwithira utena mwetire jwe na musingi jo kuonekana ugo kweru muntu tumba kwirigira kiri untu fulani na ndi nyage gukuthura mutongeria inyabi amabiko uwo chonga muno tukona inyagwa utongeria bwaku questionable no muntu na buri kwithura na some principles okiuma kiamene no makawe thiro wena sababu ya kuma kiamene uma kiama kimwe wita kiama kingi lakini biama itubwiri ko bikoria munka bikinyere voerea ya gwithira bikariura bwana Livondo akuga kiama kia Democrats kana kia Republican kekethirwa kina policies iria kirungamirite na itwije inya president uri wa America tuge for example akuthurwa kwa imantu jara aretere straight away aja chenchia no te muntu uri akiuria no tuibije kiama kia Republican kirungamirite mantu frani ende na aja Kenya inyoka thura muntu na kiama kiriku utemantu uka expect ja chenchia nene Kenya no ntu biama bia Kenya bitikinyeti are akwethirwa twije kiama kina kirunga maira mantu mana na giki kirunga maira mantu mana ni athomi beta bakara nyumba cia nyuma bakaandika katiba na pote policies
cia gutetheria antu akimashinda kura batetegete na mbere. Okay, actually they copy one another. Whether omba kuthera inya katiba hii story copy paste, copy paste ando kuthera inya na kuiba ije mwananchi uro kawaida atena capacity ya ku translate policies hii kana constitution ni katiba no mwana pati je teno ngicoka au menya kiuria kiu oturia no burite kinya gutega nyuma kiama jake kio gwita PNU kibake akurikia okuruka na thiria ngugi we kwa president atimenya kethe ana ari kunandi na ebere no tunathirire ngugi ekyo uru akwija akuruka na TNA ne raume kuthira na ndi gwatuka kwina Jubilee twathura uru na ndi 2017 2022 agita atimenya mantu akiama kairi na tukwithira kwa dio South Africa na ndi wingi muntu atonyere kiamene ujuzi bure thairwe nabu akara ari omumembo kiama na etethairia kiama gikura lakini na ndi antu betu kireja uru na ndi akauma president 2022 wena ndi mantu akiama ari uroka arungama na ndi akurukethe agakuruka na Jubilee gita riu no gati warungamirite kiama para bonde batethekere kiama kiu batitite mbere kabebaira na ndi kiama getu kitheja kiambas kireitwa ari kinya igitara kuma ini ndijo kiama kina inga agikuria na ninkeja utigira bangi lakini ino na kinyire amwe arona jeka omba kuona thina aiki amene kiambas kia APK aragiogwa ararekia kiama kira na ndi turakithiria na twakithiria tu turakara tutena kiama kiama kia APK kiri kura nyame yake gana rimwe no tutikira itutwe kiama kari ebera batu twatukwa tugeta kyombere tukeja kunengera bangi. So mheshimiwa, what days ati antu baba kuthama baeta independent kana baka independent candidates ni antu maybe kama ukira na bakwenda kurenjire na njira yingi bukira muchunjo and then no kwenda kurenjire na no kwenda kurenjire yingi ngure to uchokera kiuria kiu no ntu tuchokero njiji no ntu atindene ya ati independent candidate onda independent candidate na enda akuruka immediately 2018 nkathiria political party nikenda set example urabia mabikara ndirankethero nyante rungi yake amakiu ntigira antu bangi barungame yakyo to mwanka ndithie kiama ndurende munene okyo na nkirungama nakyo hapana no ndithie kiama getho ndi chiama nio kiama kana party linda na ntikwenda kinyagiti. So 2018 kwenda kwena kiama kia mwiti of course mbambitie process hiyo ntu tutumba kuthithia Meru bia mabia utani ntu bwa ukuona gutebwa kwa tayari kwena kiama kia PNU tikia Meru ugeta na ndi kiama kia PNU kina obichi Marindi kina obichi Nakuru kina obichi Nanyuki of course no tikikwa ukibati kwetho kina national nungu kwira nakyo tikia Meru kam kakina patirinda mtu Meru na ino nkuga ndi kiama kiketherwa kiri antu baraba ikumono kina kiambiriria gyakyo kuyo kiama kiu kiambiritie muntu nyotega PNU yambiritie na giku wataka kiama kia APK kiambiritie akiraitu ari patirinda Meru huyu inkwenda kiama kitumba kumbagini yakyo menya antu betu kirabari ni ugwa wa mbere kethea mtu mujumbe na ukira muno kwirwa ate mujumbe kethea mtu imwitonga na ukira kwirwa enkia muno kweja kuthina uti antu baba ingi batutongerete bari independent mind ni antu bakuthinga tantu bangi na jani ni mbethero ndi mtu ina independent mind ikyo tumambeta independent candidate ntigwita jawa analyst yakuga ati kwi mtu gwita Jubilee ukeja kuthuka eja uchura ngugi whether they give me a job or they don't, I don't care. I have an independent mind. I'll look for my way out. Wetegeri na break kwa radio watu kirukira 40321 ni namba yetu SMS na namba yetu na marina kwa kuria kwa great waheshimiwa bila great waheshimiwa akawa Livondo GG na ringera. My question is to my honorable Livondo akawa one, why should you cheat Marians on your stand on political aspirations, and we know once you supported honorable Munya and later honorable Geraito? Muntu gatu kumenya ura siasa chitaga no ntuke ya utega muntu ro ina rwimbo runene kabisa ro muntu gwitwa Raila Odinga na nende ya Pentagon muntu gwitwa William Ruto ainite rwimbo runene sana na ina agio posa muntu gwitwa Uhuru Kenyatta no muntu Uhuru Kenyatta na rungamite tiga president kuma mbere Ruto umite kanone akija kiri ODM na eta Pentagon kwa muntu umburi yo chiacha ikara igichinjaia ni umwe na nduka ugatho no kwendia mabati na antu bagatika gwaka mabati bakenderera matufari utiwa ni kinonto chinjirie nduka eku
weta ke matufari weta ke Ukinya matufari wakwete kiama yaku 2018 ukalo karengi 2022 tethro kireo after wakuruka no kwina mwanya kwina mwanya jo kiuria kiworia na kuthithia kiama ntithirwa nkirithia kigi yakwa kiama nkethirwa nkirithia kiri kantu bangi munyo kethirwa ugo ruga irio we chef kendo twiko igwo kare waruga ni mantu ya kuthukira ukethirwa withithia kiama ki property yaku na ntukwira kenda kutharia worume kwethera kirire untu kwenda kuthithia kiama yaku kwina siasa ingi irio nacio cithukitie Amiru mono igita ritu siasa ile cia kuthithia personality counts kana kuthingata muntu blindly anto baingite metho pakauga ni ndwongania na inya gwa karatia ngakara ndwongania ikio kuona kwithiritwo kwina anto bamwe inya baguchoite tofauti for example amba kwithira chabangi tucindana abo itibia senator ukamuthikira akiaria atiomba kwaria mantu ya gitike senator aria mantu ya gitike governor all the time ethera muntu we murengo ne jwa Jubilee ngugi ya ikuthukia governor ule rungi na kiama kia PNU kana ge chap ethera muntu tuge wa PNU ngugi we I mean senator urungi na PNU atiomba kuga mantu jawe aria mantu ja governors nataka kwenda gitike governor we kiria rungamirite gitikiriku ya senator Mwitiri Bondo arete Mwitiri Bondo kwa ari what I'm saying is this Meru itubwiri kuokera totige kuthingataga antu kiutumumu ati no tukiama kina gitongere twingania noe ukaraje kombo shinda yani gwo tige ntu kingi uthuganaia no ntoka taginya defection iri twinya weekend na mina mbi wetegera ukona ira nyingi si muntu atira musimamo jwawe kagutaga koria iruterero ikurumbo shinda mbeteru na muntu akorerwe thari Mumiru for example inyaga kuthurana kiama kiriku kana kiriku bunka kyo karita ngugibwega utire umba kuregwa na ndio ambe tutiga 2013 mheshimiwa Raimu na Muriuki nobona bakare bayechenjanaia umwe tartiene ungaga joka mbasi umwe mbasi ungaga yende bakara bayechenjanaio which means actually kiama i politician atoka kufulfill qualification cha kukinya Ndebene lakini not the voter Ndebene ni muhimu my brother no ntu gwentu kira twitaga party democracy na nto baraba ngio kuona bakirege nyakira matugethere for example kiama kia Jubilee no ntu lengi eregira kiama kia Jubilee Meru kio natural party no ntu Amiru baraba ngi basapotaga Uhuru Kenyatta lakini kwena gintu gitagwa party democracy aria umbaga kuga imbije kura igatarwa nethera kura ni 10 ikerwa ni 10 itiro ni nyanya kana mugwanja na ndeno nto bwanto kwethira iba kuona gutena party democracy kwamba kwethira kwena rigging kana wamba kwa kura ukona muntu aritagera kona ninde mwana siasa ikwagirite nenkeria Meru kanyaga kunthura mbithirwe ndi Ndebene no ntu ndetira antwana no ntu for example inyoga taka katiba for example ira ya Jubilee section 14 part M ne kuga at the end of the day kwe kamete kadidi were ka ugethera ugo no batere kunenkerwa tigiti ba ugethera ugo we mwaminifu gekiama na ndio muntu mugeni jauni ge siasa na ntechi yake tambuka kire anene bara barungamire takiama na ari guru ankeja guchinda ngachoka nkerwa nte kuonania commitment yakwa gekiama kiu tigiti yakwa kaurira ntoriku koguo gintu gitagwa party democracy na koguo mwana siasa nyethera na kuthuku ikuthama akeja kwithirwa kagutegera kiama kiria kuona kina mantu ya straight kana mantu ya tena uhakika musingi omba kuga nkeregera juju na ikio wonaga inya Amerika kura ikaringwa antu ibetekagiria matokeo no tibije kura sie na democracy ni gotarwa mwega lakini menya agorie kiuria kiu utireteria kuthiriria na ura mbuga mbara area reality Mumiru wengwa kire njuno chiawe au ganto murume otikwaruka ikimai utumba kutonya guntu wona kawitite kura na ugoka beotha koka ure no mwanka wone aja ntitite bwega wona ntitite bwega webere for example tutwira ngavana Munya na no ngavana Mumiru twamukurukitie na kiama getu kia mbasi na kiraitwa leo mbasi na unda leo mbasi na twathithia thirikari mbasi utiguri umba umbira twa supporting ngavana Munya na tuthiditie thirikari ya kiama getu
ende tugwita mbere na thirikari u ni ekinyire amwe mbigani eraura twatuika tutikwiganwa kwina mantu jare ondene ja utumatura kwiganwa na ndi utumbombera tukare o na mantu jara twenda kuthithia jana ndi twerete antu bake ago twabekira ruji twajukia county government antu bake ago batekunda ruji tugite akiraitu twauga na munya na uni utirujo rwakinya guntu kuria na ndi urenda mbitengera antu bake ago tuthure munya na ruji rwa tugite tugekira county government tutekira na ateja tukaranthi maituburite ukaranthi nawe ambira kira kiratumire turagwikira ruji rura kiago nona tugeta kire antu bare antu yothe yaberete antu wabukwithiria wabukwithiria antu matyanderete antu nkabathithiria undi na scorecard ingweta ngakara na bondi nkabera jara ndagwite nkathithia for example ndagwite irachibira bitakorogwa ndene centuriment kuma 1963 ngakoroga inkorogete 75% nonto ana bareta irasine watuke bakure wa indungu a chukuru chetu cha centuriment uturo chiagorero imbasi thirikari ngurite mbasi jiri mbasi gatwatine mbasi ya St Bonaventure ngurite yu obichi cha chibo utioti ya centuriment ndirakire chionde obichi cha assistant chiefs itaki centuriment ndirakire chionde obichi cha ACC assistant county commissioner ndirakire chionde including ya kiago kama turenda gwite nkathithia chena scorecard ugeta centuriment nangu tanga sana ntegi TV ne ute mwana kinyo mwe secondary school wenja ndatangazire bonde ndirauga bara batikumba kwirira baretwe nde na kwithira kuru tikumba kwirira na rokwe wa CDF ara rujo ko manzura mbugete nkathiria ntoba centuriment my score is above 85%. Wona ndo tekiamene kwenda kwithira ndi kwa bomo shimu eno akuwa twire ni umakethira manto yothe tekiamene kwenda kwithira ndi antura bakenda undura no bandure ndi independent candidate kana nyanga etakanu anduro uni utekiamambeta ntidurwe no ndo baidura madito jara ndithetie na nokora no thithetie bakwana okay oh yes the scorecard is open barabara ya itario ya kuma Kithirone kweja Kariene gwita gaitu nijite gwikirwa rami I'm getting barabara ya Kenjo gwita kuma Katheri Kenjo kweja Ikweta gwita Kambao nijite gwikirwa rami okay bwana Ringera kwithirwa wiki amene is it ni ontopwa kwa no ontopwa bo atoma antobara bakuba kweba kwekura no ontopwa baithwane no ontopwa kwithirwa mwiti livondo ateke amene kinya no kiriko injere ku yoto amwerera kuri babo amwendeleo na kwithirwa uri kiamene especially kiama kiki nene tu for example kiama kithirwa ingwatano ya NASA kana kithirwa ingwatano ya Jubilee ni advantage kire murombi wete natoba kwithirwa membiba kuona mtu yo akiruka akawa maendeleo ni thirikari ya kethirwa ari mea atio ya perfect roikano egitara moi inaonekana ya waziwazi kethira bwade ko tara mjumbe na kiama kiawe utima endeleo bukona so that for 24 years antu be experience reja kau nanande itira dira burukire antu even though antu iba kuona janande thirikari era leo nontu bakativa reo thai utomba kuigino kuthia development kire constituency ene regardless of whether ne opposition ne mtote kwenda ne kiamote kwenda thirikari no mwanka devolved units you na aspect of the constitution na kugana resources no mwanka development didokunde kwa inya kethre itukuga kwina alignment ye kwenda kana ithero reo kenda yona ni mainya fulani lakini kire when it comes to development maendeleo it is there in the constitution na no mwanka maendeleo ya kendere njira za no mwanka ikathizwa na nande ngithirekeria kau biama to be kenda kiama political party either in impact kire society there must be membership no ndogeta sako ri gwata inya in anywhere kana any kiama ni members deja baka join baka members na baka dekada contribution kana some commitment kenda yuko kiama ki yetu kana zisa kwene yetu if you don't do any commitment party membership me aba bondo to wa mjumbe ande kia bwana njiji ba uto wa mjumbe ambere okara kiama gitu gethe kiama kino tethio antu bare amwe kiama gitu kia mbas kikuthira kinya mbechire tutiro contribute icheirwe mbechi tutaigwata ini chiongwa as MPs tunabata voters heterani kakwenda kurikia kuthurwa we mjumbe ugatuika no kumenya na president kana winochorea president constituency ekwiga tu kuona maendeleo ja maingi hiyo ni wita corruption niki twire taxes equally all over the country
kwa gukethera kwi muntu kwenda kwenja barabara cia Central nkuruki ya cia South that is corruption niki twira taxes twinde omwe kukeja utweka njaruo na cho itiringaira uru no ntu nujite bali muringaira buru stima chiekiri nao barabara chienji nao niki ibakore taxes na mbecha iriuma ke national government igeta kiri mirandi ira tukurukitie through the budget in parliament kwa nyabu kethro babwe jana ndi tuge buri thurite mujumbe wa independent bwana Gatoguni independent development iri gweta mbere no ja iri gweta mbere ara mujumbe wa TNA athurirwe utuomba kuva Southimenti ni rawane na maendeleo sana itaria mheshimiwa Kiraito ari corruption Kiraito ari muchoro Kibaki na constitution era ari different na thuri ni mtu gwetwa Kibaki kwa minister na ndi kwithirwa akaithia consensus yewe nkuruki ingi na minister that is total corruption na mbugi to ni corrupt lakini kwa kintu kwenda ni corruption mbere yo ule kiu iba contributor mbesha kile kiama kiamba kidogo ndenda tu kidimu Wero TV alo Wero TV alo hello habari yako habari yako Mr. Martin iko dogi sana mkuru karibu sana tunali nao okay wale Apostle Monda kuma kibukona yende centro karibu sana Apostle tukambere iji to mo support sana no to kuona ndiro no mbikia ukubwa sinisa okay alafu ndo mo kwa dakoria mutanoja Livondo ndo Livondo bitie wenda midigete na yepe dalimenti centro da adurawa Livondo imo tongerio mo tenguza na imenti centro na lakini zina wale kampina kani to yana ko kayo ka Taru aomba kuwa pita munya royomba kuwa Kiraito. Mure atu arome anto amona atu anto amwarare. Manto ya karebara lakini onto kuria ata kia tawa pita munya libete kanisa na atu Roma. Na kumo to Roma ande ina kwa loka aruone Kiraito so Livondo mara ne mpito ndio sana. Na ga taira mimi muno tu mo de yetu yepe nyeze kule kwa tukina zuri andri imenti centro nda yepe ina tati ne kwa muroka mu kwa kifuke okay tuna msimamo amona jinsi mwe to ramosa na soito mwe tambaru kibukona muno deve na thank you kiri yangu kyo kinya acho kikile kiu unire ndari aja kethe ote angwata ntera wengu support munya ntera wengu support Kiraito ntera wengu support Kiremi ntera wengu support Gatobu ntera wengu support Mwenda Mbijewe undi independent candidate ankuromba kura chiakwa cia Central Imenti nange support governor urankenda support nandi na mbira antu ba Central Imenti ringire ni governor okura te mundune kethe agwa nurare governor turenda kuthithia scorecard ya kuwe munya tuone ngugiire auto uno nto ni bikite maita maingi ukiwa to support Kiraito kwire yo wire Kiraito na lentore ni fato kwire ngi wamenererie munya iba kwenda kumenya stand kuyo ngane ku stand ya kwa menye campaign ne turi okay tuite campaign na 1 minute Wero TV hello tore na umbere Nditaka Daniel Mwingi ndema. Karibu sana Daniel. Livondo mwe imetora tukwenda. Sauti tu ando bameri turameire. Livondo atekwende tengesereta. Amutongeri ora umagoto tongeri kwega. Okay sawa. Wathewe ngoringira kura nyese tena ndrombete. Ari umuryo kwega wauga ate amantu ja atokibagio ujo nari atege ke kano soja terege PLU aja terege Kiraito na atige kwa rajaje kwa pa Kiraito monono ndo Kiraito ala tangapana na pewaza Kiraito bauti okay kuivoto kare kuthiria pope siasa ora ikari jana nde twenegita mwanka tariki 8 mweri jwa 8 kwithirwa antu ba Central Imenti twina scorecard ya ngavana uria uriku munya Peter Munya na tukethirwa nande na kutwithikira Kiraito nwe weja wijite ututhithiria atia siasa ni garukaga kinya na mweri jumwe ga kiumia kimwe siasa cia Kenya ukeja kuona uri itura kuringo kura antu bethoro baije bakuruka twikinya mwicho muthia ria tukuringa kura muntu achindwa
niki jana etugetera kiremi mwiria eja atwire wa a ngavana imbi tweterete turantu ba centriment kiraitu murungi wa ngavana imbi gwatuthithiria ugwo turantu ba centriment ugwe gatobu buri ukeja kwa ngavana ututhithiria ata agwe munyo kwa ngavana mantu jaro turite ugatuthithiria jaro tujuriti jangana akethro juriti 10% watantu ba centriment tukagwatana abo tuge tuthure ni munya lakini akethro scorecard yewe ugai 40% ka 30% then I'll move around saying tutethura muntu ntu 1 2 3 4 we point kwa okay 1 minute wewe TV leo wewe TV leo hello habari yako hello habari yako ndika mwanje katake pono karibu sana Mongera ngangwanda gori alima gokyonya ndole bondo re mbere bangena beka makimo katyoka kamba hello ito kuibwa keto mega batenga na mwanga bagiyeyo na ndole bondo ateke pia nyure nekwe kana ateke ndibili nikwedra na otira kwa bodo teoria ya amero bala erite be badudo uru kana neko kera bodo teoria ya nondo tie nyu yangu bietake teramero kana arenda ko mo ngone ko da tanya banje ni bitinga be neo kana lo kama gavalirwe okay thank you mukuru wa kuria kiuria kina bata muno na ura mpombo mwira njuki ura wona igita yogune kwikyo ithingata ntoro thurie ngavana no mwanka ethirwe ena inya ya gutuma mukwiria muntu tukathura ngavana no mwanka ethirwe ena inya ya gutuma mukwiria uni kuri gintu kira ndi gituma antu ba centriment ba nkwiria na ba mpenda tuitanira ngugi no ntu bomwe uni uti muntu tumbo nkinyara centriment kuma chibo kuma assistant chief kuma muntu wa kanisa kuma murito skuru uti muntu tumbo nkinyara na ndindi uni urantega mutongeria tuge ngavana for example ga senator tukethira tukathura njinji na ante mukwiria kutina jembeta centriment no ntundi no chorea njinji mukathure ni njinji lakini yethe anga kwiria njinji mburite kugathurwe no ntutukaitanira ngugi matunda ya thirikari yakinyira wananchi so bwana Regera mheshimiwa genuine ya kuwa Manteo no ntu bwa alignment ira tukwarairi alignments uchore no ntu bwe development aspect ethirwa atiumba kuleta development kire constituency yewe so mega ka irrelevant so alignment they are very important ndo kataka Meru tumumia kwa sababu ya lakini mheshimiwa mwiti nethira aligned mara wa mwibiru na kuwa fakwenda fato alignment gwekyo tikuthikira undi kweja kwari aja uti mantu ndira kwira ja mithikari nturi ndi kweja kwari aja ndaria mantu akiraitu jambas ndaria mantu amunya no ntu anda muthurite ndu mombas ndiraria mantu a njinji no ntu njinji no keja centriment ena ruthara kuyenya ruju na antu twite tugetike nyani ngeta umwitika atwire centriment ya kuruka imbiaga tuthithiria tutikwendeja centriment atwira turare senator muyo gwitokera itu no ntu biute byo tukara tomorrow ja ruju ruru ikiana nduko gwakira itu no muyi kwa muthura senator wenjinji ugo te atonia centriment imbito kanyuruji turendeja centriment atwire bwa ndura twakwithirio na nona kigo tumankwira ngaba no rikwa twamumakira turantu ba centriment tuina njira cio mumakire nyingi jana ndeve nkugura mbasi igiri turi karandinwe kana twa karandinwe na waziri wa mantu ya kithomo wa county government na nkugura mbasi igiri mbwa turi gwata mbasi imwe kuma kire county government lakini gutina that working relationship na ndikira itu weja ri ugo tukethira twina working relationship ugo kiremito akuthura ri how will you be better than the others okay are you getting that is what you are looking for no mpende kwa mantu jegie inyapate membership mbere yo twira mantu apate membership nenda kumenya kethira itumikia antu babo mwiteiri kia makia maendeleo chap ni record ya munjobo ya mutu aba kuthiata bakwenda kuona ni ati no ntu mutu anetheri ontu bu nani ngakwetheri bu no ntu ndikiamenekeke mutu Miano mwana siasa acho excuse ya kuthamira kiama tena lazima ndo kia mutu sincerely kitena historia ile araidhirie tu ageta na maendeleo chap ile movement yewe kana serewe ya kuthithie gutawala
Machakos nande eja migarura ya party ya kuona no ya party na nande etonya so ugategenya ndo bara bete kio in Meru inya tutije policy chia yo nireko inya kede bako ngai maendeleo haraka and like tutera erwa kenana tumenya mtu wetu alithamira maendeleo chap no ndo bako tura gato ithiria 1 2 3 4 okay kaba kwa manto penda kwamba kuga aja ujo na ija kugwatana na kile kiu kia maendeleo chap Mwankijura tunaona adijo biyama. Julio either biyama kana muntu kwithirwa ateke amene ura bwana Livondo ateke amene. Mwankijura Julio no ntubwati ndene mieri ingi o 5 turinde bene. Na inkwenda kunengera Meru warning. Mbere igita riri turi bakorirwo no ugwa kali 2012 twetheta kuringa kura 2013. Na no ugwa kali 2007 mwambirio tukaringa kura 2007 December na ndi mbere atiri antu baba kubwariria na ndi mantu abiyama na sera ciore byama bibui kana ora bitebui ukeja kwithirwa gintu kia mbere muntu araya wakanyaga gwitira mumiro ngugi ambotigane ya mantu jewa gukwira no tunya atongeria bamiro te atongeria baba thuri atongeria nya baba community kuyo ntubombo bo tumankaigwo gwa mono no ntonde bataka nkona nande bali othuranua bakagirwo inya na mbasi kana bakarirwo inya garama bakaikwa somewhere bakarirwo imuntu utwere otongeria ne mbuga miaka 10 kana miaka 5 muntu akabarita na akibona ejura either kia makibui kana ora gikundi fulani kibui go support mwonka atongeria bena mathuganio no ntobara bagira wana mbasi kana bara baje wa shilingi ngiri beta mechamanione ni anto bara bajukitwe bo bare anto ba nene ningi ugategera koria atiri amba bedekie ugategera ukona iba korirwo ni anto bomwe barita kwenderwo siasa chebiama uria murengo fulani jubui uria gintu uria tubwiri gwita na raini fulani na bate kurika na muntu ujo nowe utwire ko batongeria bachoka nyume biugo biwa kwaria no ndo tiumba kugaruka naru no tukiama gikieru gikundwa na Livondo agutwira acha 2018 bya mabingi bikaundo nya Jubilee kurukianto na mabingi bya kurukianto oni karikani mumero gintu kimwe cia miariera gukwarirwa nandi no ria kura twitete kuringa mweri jwe nana tega nyume miarieu muntu guku miaria ri ni umije omwije ki utongeria kana ki maendeleo kana ki mukarie jo aja mutongeria ikiama kirejera kia mugarura kia mono kia tuika kiumbe gikieru ino ntuikorejere kiama kana kiama kia thira na ndi mbere atongeria beto atiri ngirikia mbere atongeria beto atiri twete ni mechemanio ne no ntora gweta mechemanio otemenye imbio bangiri muntu lakini nyawa yata muchemanio ne thoja manto jare okwirwa na ninge muntu uri okwejana ro gukuri uri ndakuthithiria ate wa muthura na narathuri abatere okuthithiria muchemanio juu 2013 mweri jwe tantatu akoria ni atambo kuthithiria ende teja na ndia kwira nthura no mbiro rio kwenda kuthithiria niki atagwita mweri jwa itantatu tuko muthura 2013 mweri jwe na niki atagwita jwe tantatu kana mugwanja kwira ibwega no uranthurire wena ndithiriria na point yako bwana na ndio kugabia mabitena point yo ka mbere bwana Njiji na athikiria statement ye ka proven it our fact. I may tell you from here to Nkobo is 12 kilometers. Na mbuga ni 11. So tukeja weta Nkobo ikethero ati 11 year iti 12 ikethero 9 that's just a statement. Lakini tukethero itoro fura nkwire it becomes a fact which can be recorded in books. Muchongo wa teamwork Hoyos development. Kwithwa bukwatanirite bure hamwe bomba gwita mbere kiruntu bura bukwenda kuthithia. Father ahead akauga money Hoyos democracy. Na ndio tuomba ombira ugwe nukwenda kuthurwa etiga seneta gake angavana urega gwita anturu no barugira no bareta numbers no bambia chiochoka na benya sera chiaku patime sera chiaku no mwanko bete no mwanko tembecha ukara kulita mbecha ate antu bo betere bo makuraja pati umbo choka okay let me finish that pati umbo choka igwo betete boti bo chietete kwa beranire nkwenda kwa seneta tuchemanie ni utiri igwitwa Njambo Park antora ba umekia muri bange ba umekithirone beje na mbasi bejo baririe barege kuria bachoke ambasi iti ukari ngugi yao
Ingugia kugo kwenda andirie. Ingugia kugo kwenda kuthurwa. Kenya mu challenge. Ariko kan challenge sasa. Ingugia kugo kwenda kuthurwa. Na inya Congress ile ithagwa America. Chiro achi organize ni antu bara bakwenda kura. Bageta antu beja bakaria na bakanywa na bakanyora bakana. Siasa cia kuthinia antu. Ciobera nandi mbete ndi ribondo. Beje gwakwa batinde bambeterete barege kuria ndege ubania. Hiyo ni democracy. No ntuigwo kwenda iti. Keta no kwenda iti. Corruption? No, it's not corruption yata. Urenda antu bara beja yata. Kandirie. Urenda antu bara beja yata na igwo betere. Bamwe batina inye komba kwija. No mwanko bachwire njirera bakeja ni. Beja ubaririe. Uchoke obanie. Number 2. Kuga muntu akugurwa au make amene kimweta kingi. It is also democracy. Ukeja kwithirwa ugwe, it is democracy. Really? Kugura muntu? Dikira. Kugura ti mwanko gure muntu na mbecha. No gure muntu na umwira eja kiamene giki. Mbuga for example akuruka guntu kwao gaitwa PS ka gwitwa CS. Kugura tera lazima kwithirwa kwithirwa. Uno yo twira corruption. I need your mind on that. I will need your mind on that. But bere ya mabira biteko jokia muntu umwe, biteko jokia muntu ethirwo te promises ya nenkeri. Na inya na au ari kwa chap chap. Ti ari kwa chap chap utheri. Wigitumikira gitumite ro kwa chap chap. There are some interest he has in that part. Give me a right to reply. Just a minute. I will need your thought also on that. Denda tukia dimo izi itatu alafu tuendelea na rawani yetu. Wero TV leo. Hello? Hello? Tunari nao. Bulaga na ndi Mwirigi. Karibu sana Mwirigi. Yes, akwanda kwera Libondo. Amenyere natwe kura cia na tigana kura cia bakiraitu. Okay, thank you. Hi. Wero TV leo? Nitachogeria huko. Amini. Wero TV leo? Hello? Wero TV leo? Hello? Hello. Habari yako? Ni jaga bita Kenneth kutoka Kumagerigara. Karibu sana Kenneth. Ni nande. Kanda igwa Mr. Libondo aliorongo wake. Buriko. No ndo bakuga atere. Na itete ngogitu geje barabara. No te gwa itete barabara. Especially jere kuma mutego kwena matabata. Leo ikwara nene ndene miru na utego itio. Okay. Thank you. Tokuibwa. Na mamsebo babira kwa milikie. Ili mamsebo barabara gotio kinyanta ntara to area. Okay. Sawa sawa. Ukiwe na kiuria. Barabara. Hata ukiingia 1 minute. Wero TV leo. Wero TV leo. Wero leo. Wero TV leo. Oh, okay. Inkwenda kwamba correspond kile kiuria au wainthomithitie muno na juju musingi jwakwa no ntu mwana onke akenda ngana na mwana ogitonga ngithomo mbikite mbere. Number 2 barabara iu akuga mpinje antu betu itute twibaitana kwi barabara cia county government na cia national government na itu kethiro tugwatanite na county government kwenja barabara iu ithiro eri raisi no ntu nija naende na tractor ndene obichia kwa settlement indi barabara iria iri marked cia akugira ya county government ntu magita kwenja. Bora ringira ni njira iri gutuka tanani yonto bamenya ati menya aishimiwa bawa barabara yeji ni county bakawa ngweji bati kutoni county na Mukenya niwe kana mumiru wengo ati kumenya kithirwa ka kurongo cyo kana kitha ka iri ndiko chokeria kiuria kiu mbugire ngwataniro ere ithirwa ere county government na batu twende na national government tukethirwa tugwatanirite obichie governor obichie kwa ya settlement ya CDF ngwicho ndechithirwa iri raisi lakini onto tutigwatanirite niona ndi barabara imwe kerawa ine county government muntu no county government yathirukira na kwa barabara ine national government lakini ida kwina ngwataniro kwithirwa kwina smooth way of doing things muntu wa county government ya kauga twina maguta nagwe Libondo kire CDF twe tractor ngukethirwa iri raisi lakini ino onto kwina friction tutikomba kwithirwa tugita ngugituri amwe ya ura mbira antu nkabera ukeja kwithirwa kanisa pastor agitana kwe muntu ungi ukuthurania biewa pastor agitana chari ndio kanisa na kwenda kurunga mauga mantu ya kanisa ya ekuru mbugitumba gwita kanisene ikugwita kuthura kwina order na ndio ndare kurira ni ara ngwataniro ekura ya county government
na national government na nora kanisa watu batu kiri the governance ira Kenya thai tutakinyara policies igaitangu independently ite manipulated by politicians inyeriku inyo geta education o geta what manipulation ya politician must be in, and that's why bwana Livondo akuga mantu a relationship akethra wata kiuga dwangavana kwe mantu ngavana atethithia kwawe. But whose problem ni oni demo Meru demo Kario Meru, is it my problem kwethra bati kuiba no ile kitu nataka ni mbone ngoye kubwetu te ngura ndele policy itakinyara kurekerwa alafu nande the voter kana mwananchi oronde atakinyara akumenya rights chawe ni riko but make that you can even impeach an MP, you can even you can appeal you can appeal kana no wito oka complain that gintu kena gete kodidwa even in county government as a common person no wete ara kire MCA no launch your appeal kwa njira yetu itali jona ndebo na Livondo akugira no ndu county government ibwiri kodidwa lakini endele ngwataniro yura ira ari kuukia kwithirwa Livondo batariki ameneke mona senator na governor batariki ameneke mo you see bwana Livondo ugire bwega when you are being chosen ugitara kiama kiro kwenda gwitakyo there is a promise either mtu wenu akanenkerwa giti kana ukanenkerwa contract kana ino monga kwena ginto ku promise wao ya nyamu nyaba ba gweta Jubilee so promise kwena tu promise to yao isi arero ke yes na to promise toto lazima tueta ya mwananchi kawaida no ni personal au kali no to kwenda au berona ngara njiji kambere this analyst ya ura kwithora ukari thirikari jera twathithirie ya APK ya Mbas ya Meru County niona ndi party structures igiaga inya kwa tuika party linda kinyere ituthithirie county government party linda no mwankethero ena say kire thirikari okay are you getting na ile kira itwa kejaga say kire thirikari county government na thithie twere APK na ndi au kuthoroka ikwejere kwenda to kwenda kwaria acha na hiyo nteto iria ciumba gutethia Meru wake ni iria ciumba gutethia Kenya yonthe no ntukui na ntubaregete kuma karajene mantu ja karaja bakwenda tutura ki mantu ja karaja tutigana na mantu jaraja leo jaraja mbote ntukire riku igita riri teja rira twaringaga kura in the 70s kana 80s no ntunya population yari nini muno ndene Kenya na inya ndene Meru na ikyo gutuma mpingana na ntutu iria bwana Livondo akuga no mwanka ethari imbesi tumairo nyingi u nteto iri cithukitie Meru na icithukitie Kenya tugakinya point ya kwirwo mwana siasa akoewa inya rutha Nairobi atumaire milioni magana jana kana jatano ari gavana kenda atumira milioni magana jatano acho akura senator akerwa kwa rutha utumira milioni magana jathatu no kugongo niri kwa jano president iwango bira bagwikirwa tinga muntu akimekaga milioni mbuga 70 on tuko atiomba kurikaba inya mbecha iria na mbuge atiri wana siasa ba Kenya especially barabethire to bari kwigita rinene ibabwiri gutagero mono no to barenda gututuria na ratwatwire nyuma no gataga ayuthi barabare kuntu kuche narua ayuthi bare batina ajinya na mishema ni area igwetwe kunenkerwa mbecha na ikyo kyo tumaona barabate na ngugi ayuthi bakithukira wana siasa mono bagite ya mbecha no ntiba kumenya wana siasa baraba utumira mbecha ire bakwero batumire kwina nto bakunenkerwa no geta no tiona mu youth yo kawaida uri na street na natena ngugi ukethira nto selectively chosen na ndienda kwira Livondo turi anarua ntuko iria twitite in the future manto jara ja kuthurana yanto njana kodithia ya mechemenyo special ina nto bakorwo akibena miaka ikinyite fulani manto jara ja kathira gotwike kirake kwendekana gotwike gotwike nto iri kwendekana ni information ira winayo ikinyire anto bariku anto barabara aringi kura nonto otiomba kumbira mwana siasa agatumira milioni magana jatano kenda athurwa acoke athurwa arega kwenda kwamba gucokia mbeca iria thithiria atia atumirite na ndi Kenya ithuki kuma Meru gweta umwonka national level tugekera iwango very crazy bia mbeca iria mwana icho kawaida achigagwa akina achithomaga ngathitine no mwanka turete sanity tuge atiri muntu akinyira ntu
na bera ntato iria kubera netere ntato iria itegerwe na ithimwo ri ikari without nethera ni anto bonthe ogwita eta anto bonthe ni utena uchunguzi utena umbaguzi yuthieje na mutindo etena egweta no ntu nyabo be na kura mtu inambia no tenambia urito no bomwe wete anto bonthe okay ende to influence a few people mheshimiwa naitete ngugi muno na ende tuizi ini mutongeria umwega 2022 about governor wa Meru Oni possibly no tegwa kuga possibly gwirite kuga urandu bakuga ne bakwa benga bana 2022 utibwite kwitho tuwo kurite ubuga Kiremi Kiego itela jiji dhruanira tosha for senator be serious as a leader. Kura yangu ni Kajuju women rep na Munya governor PNU mutuma kutoka Meru ngino kawa Berali Bondo ima Central Imendi tata mba ukaire jariria ya muthurire alafu round ezi turi dhura mtu tibiama. Okay. Wengine kwa mugeni atongere kuthongia kwa Livondo na kwaria facts mwire atwire mantuja barabara za Kariene Kaguma. Livondo kuisha yeye Simon tena hebu eleze kwa kina ametengeza njia gani, shule gani au soko gani. Basi sasa hakuna tembea mguu nyumbani na hakuna 75% umefanya. Menyaga kwaria mantu jawe na muntu utimurigiria kwaria andu mai baragia bateta inya skuru na bateta kuona skuru tukuthithia no ntwetha na thoma ngaceti no nere tugikira tenda ya St Bonaventure no na tugikira tenda ya Katuatine. That is number 1. Number 2 imbita na party yana barando mithagia no ti skuru inyemwe na mbire roiga ngaos rojo ete kirigara ngaos ete abotho guchi chukuru chionde etori ana barari bondo athomithagia bara bakaumarwa na aritani na ndi muntu menya muntu akethirwo atigi nyuma utimenya mantu jawe no jauro ukithomithagia classini kwi mwana uro ya number 1 kiri arito by 48 na kururo ya 48 na empenda kurua kiuria na ntu baba ya kuma number 1 mwanka 12 kwa 48 ate na aja umburia kiuria muntu ate kumenya mbie kwendelea so ate menye mbie kuuria ndio tukithimwizera alafu tuchenjiagia kidogo na mtegeri likana na wararere watu kurukira namba yetu ya SMS ni 40321 na namba ya thimuni huko na eta kiri screen cia kwao na message cia ku ikethwa ikiandikwa kiri screen ukethwa kimithoma na kinyama watu tukethwa tukithoma iziri thatu wao tuitize na mbere njuki thimwa Wero TV hello Wero TV hello Wero TV hello mutangazaji hello tudari nao mwende kata kanda soga bengi. Karibu. Hello mwende kata. Karibu sana kata. Kan kodi atire. Eto miga Livondo ezira na mboga na abo bange kujiro bonge pakyo magwa jege amage za ke mbati tu ostiro nduga jege binya muna no kya wevela. Okay, asante. Kiama kia mbazi ake andisoverwe katwetire kirira twitaga governing council turauga kiama kia mbazi tie kwandi solved and then tumba otigwa na kiama akikwandi solved wow Wero TV hello wewe bwendete kiama kia muno wewe kubaro Wero TV hello karibu sana turari nao hello ndapya iko ya sana turari nao mkurungi uyaga mtete kumalare karibu sana mkuru karibu uyaga mtete kumalare karibu sana Musete ndi nguli Livondo uni kumuja natya munyezerie natya munyezerie onto bakuria kwa mukozo wa una munya no kugwanga bano Meru kiretu dino atuendetie okay Oni just a minute yes Wero TV hello okay au akwengo kozo munya mantu ja twari aja utiondera kwa ngo kozo munya anda ugamunya centuriment meantu ba centuriment babome bakamenya na ibaije ngogiria baburite kwithura baitiri munya na ira baitiri nandi cio bakaraitha bagwekera iba muringira kura
ndauka tweta kirutererwa setwa rwa bangi bete kuromba kiremia yake rantu ba sentiment urete obathithiria na una ndi independent candidate ndi na limitations no ndi independent tikiamenekea Jubilee tikiamenekea ya PNU tikiamenekea chap na ndi ikura chiakwa ngwichwira sentiment na ndi mantu ja kuwa ingukoswa ngabana nte aridio kanda wa ngabana gakeja kirantu ba sentiment ja bere bwinda burite nkabo kira roja kunde ni ruru ndabwirite nkabo kira class case ndi aja ikyo kinde abururire ndabwirite nkabo thire cibitari ti oye nyunya ndawa wowe jite no mweru na weja no ereze mantu jawe au gabotekera roji bijite gwikira utathithirwona bito buthithiria na ndika bakeja kuirombera kura utwe nkorombera kura kibo sentiment ibeje omuntu eja irombera kura lakini ngakara nkithikaira no ntonde vota nyani nkaringa kura ngavana negitari kinya nkauwa nande ngavana orande no noju ni untu bwaye mantu wantu ti ura arei kakwi kairoi no nkauwa kuringana na mantu antu ba sentiment ora bathithiritwe kana ura bete kuthithirwa nenda tuchinjia nge kidogo bwana ringirana atuge kiriko summarize mantu abiama the only way biama bikalika Kenya kana even in Africa and South Africa and kiri ANC irikete is members voters bongwa rira baka own biama te politician apika kura rira baka kwa kiama yetu na bakethro baina membership. But is that even possible? Okay, akwethro win kethro ndi muthiga tu mwiti livondo na gutwike mwiti livondo rwa rombe kia meneki ntukubungyo bikeke kingine ntukubungyo bikeke. It is possible no ndoka Jubilee na no ndi ate then is my lakini Jubilee ekuzuke the first step. No this one was the first step. Utenge kanu yongwa ne remero Jubilee ekuzuke the first step tuma mbasi na binge bya dissolved. You see that one was the first step. Na anto ba tonyaku. So that is a first step. Na nenda lakini ule analyst wo gwe kujukia the first step mantu jau ijarare mere na mheshimiwa kireitwa etikiria wengwa cha kwa ndene standard hawe baidhiria makosa lakini politician no kuga no turi chap ni rejere PNU ni rejere ko ngugira yaitirwe Jubilee ara utikie tetherie buru ari ne tetherie ojo ni tetherie ojo ya terembas ari ya tetherie ojo ya tambasi ya priest ari mheshimiwa let us be accept the fact that biama ibya dissolvere na mwananchi agia thotiera ati no tutuna kiama kimu me believe bake agwewa second chance batedio tobore batedio lakini no kwira ati no kugatiri step ni yukirwe na step eko yokwa it was accepted even by the society. They did not accept eko yokwa to gwa itukuthithia Jubilee antu bambiririo teta the following day iro biama ya chap ya imanjire baroga tuna ndetha hapo kuinga mbasire katoja tu livondo ari aguria gwo lakini oni kwetekeria oni the interaction ya kwana voters ina nanchi baba kawaida ibenda mono that aspect ya kuja tuena kiama kimu na nde kila kuga membership ya voter kenda own kiama kira that's where the problem is. The second is the resources kad wete komba kudira nunto pore resources ira nacho ina nyomba iko ya rent so tia jijindiri kedrwa kiama kirage rirage keza kedrwa kina membership ya voters arafu kedrwa kina resources ja kina jabi Republican and the like ire kedrwa ne ku mobilize resources then ne ku mobilize membership then together to in a position which tukakura nandi lakini no kugatere Jubilee has brought the thought that you can belong to one the thought ine kedrwa ta succeed nonto politicians no baba ora ire kaire the thought nani kenda ndekirio mbugi atiri nkigwathania point ya analyst na mwitiri vondo kiama kia Jubilee kweja collapse the other parties kenda gituika kiama kimwe wanasiasa bamwitiri vondo ibareganite na nteto iria lakini kirage utuma mbira Meru bakairwa na miarie mithongi na ndegi tara kura ituije wanasiasa o baba beterwe one afternoon no ntubara bakareja kaba korega nteto iria na gwatuka kwe baba kuga bakatha mabia mabete bingi beterwe especially antoba Central Kenya na baraba Rift Valley baraba supportaga Uhuru Kenyatta baretwa ka afternoon kamwe bara biga wi musomo baero ntije na taberirwe barero bwite parliament araka nabo kurukishirie kuga otiuma kiamene kimwe wita kiamene kingi after muchunju na ninde ndo kwera ntije ni atabathithirwe no bobo mbo twira mwiti vondo ari aja buga no mo baraba eterwe na beta baringa kura that afternoon atwire atiri ande kibona mwiti gote aria kenda mbwira Meru ringire ni anto kura
tebiama na mbwire bukathikira mearie mithongi na ndi no tuikura na tutithike bukwarirwo mbugi atiri mwetiri vondo na ugimbia imbi bathithirwe bagwitwa bari ajumbe beta parliament bakuruka kana mbwe bauga muntu akathama kiama na ibara bararegete nya we nuzara bathithairwa nitwero na kenda mumero no amenyere thura muntu mwega muntu mekarie we mumero uga kainde karwa gatitiga kwarwa mantu jao njiji akwaria menya nyarwari ro twariria kumara twaririe kuri antu amwe ndendo gwata ni menya nchuite kura ndakuruka nda mujumbe wega uchwa onethe agakuruka kana ethe atikuruka already na ndi honorable member of parliament nduri na kura sentiment na ndongire ambere tarunga mbere ambere na ndirakuruka na ndi impenda muntu guchwa kethe igiti orio ro chuite ni ati okiona onere okay yo to manya muntu atano agwato muntu uria wa tani mbere ati gwata wi mwiji ungi ati karwa nyomba wi mwiji ungi na ndi kura ndikie kura ja sentiment kure manjira ndagwite nkadithiria antu ni jombetete oja kubatarira ndirobatarira ndi Jubilee ndirobatarira ndi PNU ndirobatarira ndi independent imantu jaria penda kuthithirwa bakona kethe ora nkuga indathithirie na nandi ndathurwa ri imbimbetete kuthirikiria wo nteto ibiama biama na muntu urakari na urakwenda antu bakara tibu antu bara bakurene bakwenda antu bara barenda kwirwa imbio rojo watukana arwa imbio bakona rojo imbio tumire ajumbe bakurukia sheria bauga biama bikathamwa na batenda go okay bwana rigera kaiteneka kiama kia Jubilee kina rwiri tuwe bathatu bakiama kia women rep nonto icho Madam Kawira Mwangaza na thamire kiameleke kia Jubilee. What happens kire Kajuju after that kuthama Kajuju na ugire we atina problem ibeje ba compete mchujo lakini we na ugire we story ya kuwira wanga kuma ngaka kwebera nga kwingu ya churi thirikari ne atigiteo so I hope no ukuri nonto bakwithirwa initially Jubilee kweza ya ugire anto bakaura bara rekibia mabibi onde ibakareo bete mchujo jwathira wa chindwa ukare na kiama mwaka election yathira uchuro ngugi ngiro gaita so I hope that promise is there lakini ndio gateka exactly wada ukareka kama mtu akuonekana na strength na raome akakujwa Kajuju ka kunyanira mheshimiwa kiuria kiu mtu uria umba kuria chokia bwa Kajuju kana kuria Mwangaza uwena experience yakwe politics is within sentiment for now naenda atangaza 2022 kwenda ngavana ilion korwa biuria bia county beyond indi kile gutuma nchokia kiuria kiabara mtu ete kwa ngavana kainya ndi voter nyenda ndi mujumbe ndi voter andi kiuria kiu gya Kawira Mwangaza no ndo ale wakwi na mtu gwetwa Kajuju ukabetari bachoke biro byo sasa women rep ukaringira women rep lakini rongo kwera nandi between now and 8th of August kwina antu kuire akithumba antu ba sentiment no tugweta tukiara ira so itagaririria kiama kia Jubilee kwithira bakiyo kia mtonge wina kainya kinyawe kiri kukwire kurwire tikiri kimaanisha atakiri ntontethitha yoni nanda ari mwarimu ngethwa ngithomithia machabu ntenda subject ya geography ya introduced undi individual mbejete ndi independent candidate na ndi biuria biu bya nto banjubiri na bya PNU bantu bakoro bire bingwetikia bachokia bwega uni biuria kiuria ke independent candidate ni yankwira nto ba sentiment atri bondura togete tukaitangugi na tukurita bondura kairi list teji era twetete kurita ate bwako no bu oshima kama bakiurera kwete keri bo twete independent no ate kwenda kwirwa na kwendera jirema okay kwithirwa ati Jubilee na yukirie Kawira Mwangaza kuri maanisha ate kiri Kajuju oni ro mpomba kuga ni kiuri nyakira ndingiwa kiurwe ikiuria giki Kawira Mwangaza kuringana noro turamwije kuma nau nyuma inyaringe karate na kiama kana ageta PNU na ari arare agweta PNU wherever she was na arari na antu ibara mwendete muno na mbuginya na ndi no bamwendete ntikumenya no bomba kuga lakini kiuria gya konkoria atiri antu baba barajukirie our sister Kawira Mwangaza kanyuma aria
itoronete ora bararwite nwe bagitwiraga muthuku jawe bakimuthumbagia inya bethoro ibarwite inya na bamwe inya ku efeseko actually ni efeseko gontu kumwe na ndenkoria atiri itwije kurekanirwa no kurekanirwe lakini kurekanirwa ikuga no rasima muntu arekanira bachencheni kinya biama nontu no kuona ontu bubu karekete ni miracle nontu ugatega uria kurari na thine nene muno na ningi antu baba mbere ibatwiraga mantu ja kikari uria kikari eminaga no mpende inyobete ajoborie na ndire kikari ireo nontu kikari no ithiro ireo nontu kikari dietorera kawira no rirungamire irere ringi ikenda tumba kumenya bwega lakini mantu ijarigariti Amiru nontu mtato iria bararikaira kawira ri no mpende bacigarura nontu kawira weteke negi nontu wekarererwe njuneta batwire atiri itogete akario na nona kana atirithitio na nona na atirithitio na nona kara thitherie kara karukukire jaria baraugite najo nontu inyeto turi siasa turi atongeria taka turi wana siasa kitugaga anything anywhere ende tona ruo rukuraga gwito u tugaruka ruju nikigo tumambuga atiri no mwanka tutegere anto kuma nyuma nau tena arua tugataga inye goro uri utwire okay no mbomba kugo u kajuju ni step ingere ni kajuju ni step iri komba kujukia iko ore araugere of which atu is true it is to campaign iko campaign gete kiu kenda kwata nomination kuna possibility hata independent kana dhamira kama kengi all the options are open ndo mwaka nomination yekinye nye livondo wengo kuga anto bagachia line muno na kudunguda na geta na inya livondo inya anybody can go anywhere now mwaka nomination dire kaingwa which is 45 days to na ninge thaiji ara turigi kia matugethe ya kira kia Jubilee ou analyst ya kuga kajuju atekanitwe kuringa siasa we woman rep ari Jubilee aspirant no to Jubilee ne kuga bakathithia no fair nominations ninge kwe na inya kailemia no endelee kuringa mbio campaign yeterete nomination na inya kawire throaro mume mono au no to nabwiri gucuria aja arejere antu bararethire kuri ibara batuire bamwendete kana ibarea arapambana na bombere no ntwa aringi kura bareo ote permanent enemy no ote permanent friend lakini yakugaga atiri koma gwithira yoni je muthijaga ira mwangaza kuthamira oni no mbuge very risky no ntombere ndira kawira tari na kiama nendi across the board agweta kiama kira arambire gweta kia briefing ya PNU antu ba PNU ba mugwata ba murikie muno na antu ba murikie sana na barabange baterendaga formation ire ngira rinde yaretire na ndi akwija ndeji ntije thara barabara rinde ibaratha mirenwe kanethera batea na kure chikaringo na nomination baraba ingi bakaringa nomination ya Jubilee te antu barabara ari PNU kana neutral ikaringo ibaraba Jubilee no tibobe na kandi ire ya Jubilee ko kawira no makashuri kiuria atiri antu barabe na kandi ire ya Jubilee ire ibarabara ampendete kana ibaraba tira ampendete no nto kajuju arioku kaile mia arioku na ndia no mbere kawira imorombi no mwire na rombe muno terambere kuguriro into iriku lakini no kulika na Ruto ugira atiri iki gazeti I think in a Standard or something like that augire ba menyane na kawira mwangazi egita 10 years ago kinyara mukamata na garewe so you can see mantuja tutakajara mbiri na ndese jaju muntu okay dikira kawira mwangaza has portrayed a bad image to the people of Meru by betraying PNU party because of money. Let me call it political abortion on our side. I agree with Livondo. Let him stick where he is as an independent candidate. Wameru tumechanuka, tumejua kuna viongozi wamejivalia ngozi ya kondoo. Advise Marians not to follow politicians blindly. Kari blind. Kawira ka follow blindly. Mena kuga araka mata Ruto 10 years ago ngari newe. If that one is true, then it means there's a relationship which is there. Which means it could be either business, kana becha, kana whatever. Lakini the relationship yule, how does it affect the Meru equation on tu ni aona? Mea mwanasiasa na hii te interest ya vote na kutegera mwa. It is the politician who okwendo kinyandebere. Na nande itugire kwena kugorwa, kwena kugorana, kwena incentive icha wo chindwa ja kagochura gitekina. It is there. Ukenda njoki yao na mbonga njinji mukono gintu kira gituma antu barega gwita mbere, gintu kira gituma antu barega succeed in life,
antu baba ingi bachiarwa muntu enda ukara ethetha wi mutano ngina au magi kwenda utethe wi mutano ngina achoka atega in the society nuomba gwita eta kwinwe amutethia lakini muntu janjinji wona nde ari ugejite guchwa gitigia senator na no enko uakari ate atwira mantu ni thio kumukampinira ithei muntu munene gutero makanisa lakini kumariria ate agwetethe na ndi antu baba ingi muno batichiitikaia jau na yonde ogere ndeta independent me ate ngwanira kiraito ndi na munya ndi na kiremi oro anybody okay kwina message ku amashimio kadeki na ndi kure antu batiumba okara baibongwa baigawa no bakwenda menya indi ya bara baumire kwao egita mwindi ya jira arumu arambia kwendia sambusa endirie sambusa mutanu ne jara munjoin arachi arana na ndibo etete utigara nduka inene lakini antu betu benda nandi akaigwa nandi tuge for example Jubilee ina muruturo mwingi kwimbeche ikoneka nao nandi akenda gwita aikucheria lakini ni ndongo thaja probot tero mbie ketho endere unfortunately ndero ta sieto kuthira lakini kwa kwa Livondo is being an escapist by hiding behind an independent candidate and behind Imenti Central. The voter in Imenti Central belong to the larger Meru and there is need for him to articulate the issues of the country. Mike Omaera kumamawa muntu kati kumenya Kimiru bwega Kimiru uwe riro chugira mwanki utiwaira bange mbere jwa kujute agwata na ndi mbere no mwanka ngwatithie mwanki jwa kwa sentiment no ora kugwatithia mwanki inkuigwa majo ya sentiment inkuigwa no bakwenda baraba ingi baraba kwenda barugo batwe turenda kiraitu batu turenda kiremi banga bako kajana kakarejere iko tukwenda twithiria mieri ingiri nkamenya ketha njinji no ina meri kuriko na ndi utomba umbera roje mbere ruimba menya ora nkagitania karuimba imbe na hilo imba banka meora ngatonya okay na ndenda tu ameambo tu muthia lakini ndia ameambo ndenda tu miwa na kiuri kimwe kwenda ukuria ndiruria kuthama kwa kawira Mwangaza nina akutia munya what is left for munya ndenda kuga kana no ukuria iyo we ndenda kuga kuthama kwa kawira Mwangaza na ene ameambo kwa muthia mumiro ari ari thaiji na gutega munya na akamenya munya na ngugicia we na history we na unyuma mumero monkana ndi na gutokirwa kawira nwe u mumero thai na gutokirwa mwiti Livondo no na jiji no na barabangi baguchwa iteibawo kwa wingwetikia kuthama kwa kawira Mwangaza no ntunande kuthama jaire u ingwetikia mumero na ore orare akaringira munya mbuga akaringira munya no ore orare akaringira orongi akaringira ore ongi na no ntujo na jumo gambo joko mwisho mbere mumero wonde ari kwa nero nina munya atiwa ndauga munya agatigwo ari kuthama kwa kawira ni consequence no ntunte kuga muntu orare akaringira munya kire munya ete change anything muntu munya no kiraito wakenoti gatobu no kiremi mweria in to opinion ya kwaoria choke mbuge atare kirekio no ntonte ari akaire mumero nara kunthio kumbona kona ciemero ingo gucokeria ngatho no tuboria umboneti wendo bunene na ingo kwira na kwinyia wete na mbere kunthikira ndeja nturende cienu na nkenderea kweja na umpendete na bonthure na mantu jara nkubwira tukathithia no ntumeru itubwirite gutegera makinyira tukwenda kujukia kenda siasa cietu no tongire bwe tubugaruka inkubwira ireko bira tugwika no bio tukaingia na bugetikirie ni kugurwa na mbeca imbutarithiti masabu ja kugurwa na mbeca thure ni atongeria baraba kabuthithiria mantu ja mega chombo tethia na benu no ntubwe bure antu banene mantu jomba kubaikia revo wingi te mantu jo kunyiria naru no ntunda kunyiria narua rojo kare ambi mwathani abutharime twetana mbere na koromba na tukamenanire ni kura muntu nathure muntu ria kwenda na bubu kareta ndoa ibwega sana bwana Rengera okay Livondo nkuona da apo kare yake umeantera choke kiundiria gachoke kiura kile ora mpomba kuga oni mbwirire mbaraeria reality ngirazi ukamigera ndea nandi ujiro arwitika unyoka enda tugera nandi ugatega nguku rire komoria biana ora biana bia we bikunenea ikara ikimba imba kenda yomba obigwikira nandi ukeja kwithira uguo tetega ari tenguku biana na bia kwa bio karobie jo kawa nuburite ochuria kiuria no nto biana biaku bitiburite gwita arwigi gwige in this sense Jubilee nuburite ochuria kiuria na hatakiana na gakwa gwita arwigi no ora biana na biaku bigeta ko gatigwa bikai go kumburia munya gatiko naka wira Mwangaza eta angukwira onguku nikaribiana na biayo
no ndona ndi sentiment na remero kario eterani sentiment murega noe consensus manager tuinoa chairman yoko CDF Frank tuinoa kamiti murega David antu bara bakwa ngatwika inko baigwa kwa muntu unge mupinzani okwa no mwanka menye ngo kwete gwikirite bwega eli so far I'm safe no ndo ingwikirite gutio kora tharuka na ndo muntu na gwikire bawe ngoko ne gwikire twana tutake gwe mpio toigwa mpio togetaro na tugitore ogaruimbi wiki ino no thiragia ya nanda rira bia chiarwa bikara ora bikonenea nguku ikimba ya mathagu ikenda bikara ndene no nturigiro keja ubiona rugeta nabio na ndio gokethirwo timbia mathagu rugeta bia na rwege Jubilee menya ngerekano yomba kureta thina no nturwege ruinga wane anto bonthe nyoni cionthe na nguku cionthe na ruinya rukengwa inguku nambi no rurutura ukirwa kinya ona gukirigwa no rwigiro ukirwa rugiro ni muche aki bana regera kira kiumba kwithirwa ki amkwere nyagwe jana no gwito kona antu mutuati ukona antu rare wina antu sentiment wakaroke ja uyite kuona muntu uri oku ukero na letre kimithika no mako yuko bwana muntu rwigera rugu ara ngokwe wigirite ni kare kimba himba thank you mushi bwana regera ya nande ndivyo kuga there is some fact as in for the mtu komenteno ibi amabibi the big ones kana bibi ochita zakabi nene no manga mtu edra aikara wana gantu as in facilitation dire angambia makana turia tukuenge iba konenkerwa andege konenkerwa no manga facilitation dire edre kiendelea kana mtu Kenya bado tutakinyara mtu akurungamira udaka wawe kana musimamo wawe so what will happen is munya uteli nere okay munya the moment non to kwithirwa still there are so many fish in the ocean na kuna time maybe antu ibaba ingi na inya baba gwita utingarantiba tichoka okay tutakinyara kwa igwa kwera na ndeka wera mongaza no gwita Jubilee atombo choka atombo choka PNU na mweti omba kuromba etegirengi mere mweti why not mere mweti no rombe bado utaingo no acho it is very open thank you so much dira atongerie ba meru asante sana mheshimiwa ndio atasie tu jinji arumwe dira atongerie ba meru bagatega reality bamenya uri ekara onto muntu jara nando na chetha Manchester United na tethete timu nyingi muno na ina aradigiriria Madrid na nakwendwa kungi na ndio kethiro utemenya chedi na sentiment uyu kia baraba uchethera na nare gembe mubira jukadro njo oh tuge narua thank you Jose Mourinho nataro Chelsea yes na naro Man U yes no coach na naro iba kucheza na ucheza against Chelsea kwa uno mwanko menya chedi ni utoto mtombo cheza bunge kimenya imbingo ndake kucheza timu ne mutegeri wa Wero TV ni bwega sana no ntobo kwithro watanite na atu been awesome no ntobo kwithro na watanite na batu kiri mubango jwa kithurano 2017 Jumapili wengi tukethwa turi wao na mubango jwa kithurano 2017 siasa mwanki na tuko na rua tokari na bwana Jiji Thuranira ni anakoromba itikia senator ndani ya county ya Meru na kiama kia maendeleo chap ni tokari na bwana Gideon Mwitirea urani mbunge wa Central Imenti na kaitene gari rwira itikia wewe ringi na thai ni muriri wa mtu kiombeka na independent candidate na utawithire tokari na resident analyst wetu tawa Joseph Ringera ni bwega sana tupokithro watanite na atwe unibetawa Martin wa Gichongio ndola katutirimane Jumapili wengi tha ontu yari kwambiria tha ithatu na nusu cio tuku katho ciakwa cia mwanya kire antu bara bonthe bombithiti mubango uyu wa kithurano 2017 producer wa mubango ju etawa Makena wa Materi ni bwega sana na nitukari na TX bwana Tembete camera lady and camera person kana camera manura tu na boao kajuju na Jeremy thank you so much no tubakwithura bugwatanite na atwi na katho cia mwanya kire executive producer bwana John Marete no tubakumbithia mubango uyu mbokinyanira Petro Martin Ogichongio ringia kwire good night tutimane Jumapili wengi Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Bakuita maitalato, mugenje gan kurukiera kawana munya kulika nao. Kiraito aende retire. Aende. Kithurano 2017. Siasa imokwe mwe omena ndene.